Imamo novu epizodu Euro Truck Simulator 2. I ajdemo mi lagano. Što bi se reklo, da se krene vozit. Inače namjestio sam na manualni mjenjač, tako da ga ja šaltam kada ja želim, tako da mogu nabiti malo jaču brzinu. Znači, moj vam je prijedlog što se tiče ove igre kad prebacite na drugi mjenjač. Izvinite zbog ovog kašlja. Kad prebacite na manualni, recimo, mjenjač, možete ga izvući ovako na crvene granice i šaltat kad vi želite. Jednostavno ja tako izvučem ga sa 10. brzinom na dosta brzine i onda ga fino ovako, na primjer, radi vratim u nižu jednu, pa još jednu nižu, pa još jednu nižu, da bi se on popeo ovdje uzbrdo kako treba. Vidite. Ovo je crvena zona, to nije dobro. Vidite, ja ga uporno pržim 9. brzini, sam nek nabije na 90, evo ja ću ga ubaciti u 10. da mu olakšam, jer mi tad goriva uzima manji. Mada ja sam njega već zavaufo. Ajdemo mi 11. I eventualno 12. I sad ovaj kamion radi dosta mirno. Vidite, ipak, aj recimo neki 11.000 obrtaja nek on radi. To je za njega fenomenalno. I ono, pustite ga ovako na C. Vedi ovog. Koji ja budava dajem kontra žmigavac, a hoću u drugu stranu da se prebaci. Ma nema, baš pismeno. Znači, ovdje je ograničenje 80, ali ja vozim 90, ne vidim, nema nigdje nijednog upozorenja, nijednog radara. Tako da ono, ja bi odmah prikočio kad bi radar vidio. Ovdje već, još mi samo i ti trebaš. Kura sam znao da će past materijem novi. Nema mi ništa mrže snimat gameplay nego kad ova kiša pada.
Jedna liža na ovo brdo, da ne moramo kočiti u krivini. Igra je ono jako zanimljiva, ako želi da igra, ako meni je dosadno. Ko da sam znao da ovdje ima radar. Ono inače na krovu što je bilo gore u zraku, ono je radar bio. Ovdje mene on vazda slika, evo tetku svoju. Slika me kad se ja zaletim na 90 i onda on mene fata. Da mi je samo ove radare kako gas, to mi je želja ogromna. I me toliko smaraju. Ali ipak ono, to je realno i tako i treba da bude. Bože sačuvaj, ovako kada men prođe, a ja dao žmigavac prije njega, ja radi ovog konja sam moram nabiti ovu brzinu. Njega moram jednu nižu. Tu mi je toliko užasno da nije svjestan. Majmun. I još ti 59 km, ljudi moji, imamo mi do kraja ovog gameplaya. Inače na novom ovom updateu ovih kamiona možete brzinu praviti brisača, vidite na primjer sad sa jednom ovako i čekate 1, 2, 3, 4, 5, aj recimo sekundi, a možete i ovako, konstantno znači da radi. Tako da pošto je meni ova kiša mala, ja ću ovo samo ovako da... Haj, prestroj se. Zašto ovi koriste svjetla još? To mi nikako, ljudi moji, nije jasno. Šta će mu svjetla, nek on tamo svi ugasli. Vidiš, ova prije mene smatra da si još toliki. Ja tebe da čekam dok si ti pokreneš, neću, vala.
Opa, malo smo je sad oštetili, nismo, dobro. Inače, primijetio sam kad je, vidite, pustite ga on sam, ide digniti ručna, on stane. Pošto se očekuje narudžba što prije, malo traje ove krvine sječe. Mada nisam nešto vješt u ovome. Ali evo ga, mi smo ovo uspješno završili. Dobili smo naš novac, dobili smo sve naše ovo. I hvala što ste me gledali i vidimo se u ostalim gameplayima i tutorialima. Do tada, pozdrav!